Stardom Carving Long Life kelang rap tunduan. Pinitum Carving Long Life tim pen. Cameraman Rajesh Teron lapen nili Bikram Teron normal nili tum karja babangke di furong so pilong sidolo labangke Town Municipal Board labang so pini Jasamet Dag Municipal Board Committee tum pen chingmai chingsai si lapen Dr. Turiam Rohang CM alang li kapingkat pon tengsi ilitum kaching honnai ilitum Karlitang Daniel Engti alang li patumi lalu ilitum apir thepen avelu putang walampen kade wetum da mekri meklang pen alang li phanchi padi ponlo asila sondak thaksi dak di furong sopi mate municipal board committee hin pen alang li tum sitame isi condolence mate isi alang li phan isi tribute alang li aman pen bajir damsi alang li tum tong sekot pini di furong sopi baji hopen baji krener krehinian alang litum মানে bala 12 ঘন্টা wa niyomason alang litum isi kangkir ke phalo jasemet ke la bangso kangkir ke pha bangke lalo alang li Daniel Engti kathar alang li arong chiwoi ju ya lampen se alang litum same ningduglo la sedak municipal board committee hin ben same alang litum chipatir piponsi ari sia farman alang litum kangkir same phapon lo online tha kadu wi same IT kula doan same pini bangke ingkir pon lablo हाथ बाजिमान मैं निউজ तो पाई बंदुखित और एजन कार्बी आंगलंगर रक स्टार माल्टी टेलेंटेड सिंगार और अलराउंडार जो फक्स माने मिउजिकल लाइनर जिमान सबर लगत भाल कार लगत बेया নহয় जाके लग पाए निजर सिनियर हक जुनियर हक सबक ही माने टाचत थाके कथा पाते और बहुत हेल्पफुल मानु हयतो आमी और दानियल निचिना मानु বা এনেকে সবৰ লগত টাচত থকা মানে আমি লাইফত নেক্সট নাপাওঁ আৰু আশা কৰোঁ তাৰ আত্মাই শান্তি পাওক কলেজ যেতিয়া একেলগে আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িছিলে কলেজত কেনেকুৱা খেল ধেমালি হৈছিলে কি ধৰণে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰে মানে লাইফটোৰ কথা বা আপোনাৰ লগত কেনেকুৱা বণ্ডিং আছিলে মানে আমি একেলগে ক্লাছত থাকোঁ হয়তো সি ইমান এটা ক্লাছত ইম্পৰ্টেঞ্চ মানে টাইম দিব পৰা নাছিলে কাৰণ সি মিউজিক লাইনত বেছি আছিলে কিন্তু যেতিয়া লগ পাওঁ সি জলি টাইপ আৰু কমেডি কৰি থাকে হাঁহি থাকে মানুহক বেছি হহাব পাৰে মানে এজন কেনেকৈ ছেডনেছটো সি মানে হেপী মুমেণ্টত আনিব পাৰে সি ভালকৈ জানিছিলে আৰু ইচ এণ্ড এভৰি মুমেণ্ট আমি মোৰ বিয়াৰ পৰা লৈ কিনে যিমানটো ক্ষেত্ৰত সি মোৰ লগতে আছিলে আৰু লাষ্ট টাইমত তাৰ মই মানে লাকিলি লাষ্ট লগ পালোঁ তাক সেইটো 6টা বাজি এই মেডিকেল তিনিআলি মই মেডিকেল পৰা আহিছোঁ ইয়াতে লাষ্ট মুমেণ্ট আৰু 6 বাজি তো মই এইটোৱে ভাবোঁ যে মই এজন ভাল বন্ধু এজন হেৰালোঁ আৰু এজন টেলেণ্টেড আমাৰ লগতে মিউজিকেল যিমান আছে চবেই জানে এইটো বস্তু যে দানিয়েল আমাৰ কাৰণে কিমান এটা গ্ৰেট লছ তাৰ মিউজিক লাইফত তাৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰটো ইমান ক'ব নাজানো মই বাকী যোনটো আমাক এৰি গ'ল সেইটো কেতিয়াও নহয় লগতে আমাৰ ভাই আছে একে লগৰ একে প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে তেখেতে অলপমান ডেনিয়েল বিষয়ে কিবা ক'লে ভাল লাগিব ঠিক আছে তিনি ইলেতো কাৰ্বি আংলং লং ইনোটা লেজেণ্ড rock music ahin punan folk ilitum karbi folk penang kang tu ya level an kepacet hang ponceng abang pu ilitum long avedat ke nitum karbi solin bentamening dukpik athe alang son son arleng bang penangan arjigiding donang lang polo ilitum ning dukpik pini pen ke mane alang man cetong tung jingking tung da cetong dalong lelo lai pen ning duk pik lam theta ningge ta kaninge tung ta dok pik sta ngo pan awang da lo ining keo so kali nitu athai alang nitu ma ben karbi solan stame alang pe nang alang credit do nitu manang pa hit nitu ma ben ke hit puta put hit puan mangai metang cependar nang mak stame pini inut bani ka chinita alang liya jo ini pensi penang
chini lo non na lang son sonar leng bang donang lang polo athe ile tum karbiang long pen ke kachap ha cheng ho hong Bangalore punon Delhi punon ba ho Biharanda alang panke bang invite invite sa lang tumbang ke Jambili pua ben ke nong nam kachat thang klong ben lo asi alang son sonar leng bang ke la achi the ding pik nang lang apolo apen kadok non nile tong karbi solan net pukali anutin tuman tame kacetong owe kimi to hanan tame alang penang influence do alang penang rabdun ingne cingnek po kai kacebong awe anut pen le mayok pen cetong tame cingnek komedi alam ninge po pangnek pro ngasi lason sonar leng inut ket hekere aleng bang ili to makai pen ketam ke lost pick nile lam ninge ta ingho anda bane alam theta alam theta mane nang chon dalo ining keoi ben tame alang alone tum kar bisole hin ben tame alang non nang tum media trupen alang na hok le dos tame do pame non ek dun pame lan la kardom pini niphai kethom tadak Daniel Engti tirim plang tanglo teram plang talo asila bangso mekri meglang amaya long sitame nang chetong dun pen ning duglo iletum inut kemesena korte ke theksera bang ke reseda bang pirthe pen alangli cheusi nongjang talaverang kang sengpiarun jang arnamalong kidudun mesen pen dudun thekjia phan lapen alanglia hirjume ladak pirthe ke dobom karbi arada tuma phanta alangli hirjume chetekang pe pusi ning che thepensi alangli phansi tame pini kijutsi arni alangli phan uthot arnamat along padudun long ya phan ningak long pen chordom lo lapen ladak alangli a family adon rap kadu ko beta rengdok rengni pen ladak boleng dun bomji aphan labang so hirjume chetekang po pusi ning che thepen lan sinili lam the pini kardon nang chepidon নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাজীৱ কলিতা মই ৰাণা ডেনিয়েল আমাৰ সঁচাকৈ এজন বহুত ভাল বন্ধু আছিলে আৰু টুডে ইটছ এ গ্ৰীভ ডে ডেট উই হেভ লষ্ট হিম একচুৱেলি ইন ছ' আৰ্লি এজ এণ্ড উই নেভাৰ থট অফ দিছ এণ্ড হি ৱাজ ছাচ এ ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চন আই নো হিম চিন্স লাষ্ট 25 years and he played in our shows like we organized like World Music Day and it was fantastic to be with him and he was a really good human being. We never thought of this incident actually, like this way he will leave us, like, and it is a great loss for our music fraternity for sure, and he could have bring a lot of things to Diffu in terms of like cultural aspects, so that I don't know how it will be fulfilled in coming days, and still though his body has gone but his soul will be always with us as a creative person. Ilitum kacing honai ning kecethenai ilitum kalitang sir Daniel Engti alang li sir janglo alang li ning duk pik lon tum same tame pulang ke dam nang ja por etang lok te ko pulang la se alang li supu a sir jang apo phan ke chiri lok lo non ningkan ke thom ni sidolang li ningkan hini belang ki chiru lok lo sota pupen cheme pik kai kita charbag wear ani sita halloween address online si order mengde halloween address ta order lo ani si facebook ta che post lang pususo bahini online si order apu tare se por suputa la pulo bihek pen sita me intelligent pik au sota khongerta baba na chiru lok ma baba pilocho na chocolate cuy ma bo chocolate na pinam bode ko pilo ani ngedok dok la kungat là hay đó chocolate hay chocolate ko pi cái chocolate ice cream aning do ma dak dui ma dung do Nanti en pinam pade. Kini ice cream dukan bon la pinje pa na papu amen ban. Coba harus si ice cream cuma lepo. Enak. Anang tuli ka.
पूरा मांग तो नहीं डेनियल एंगटी एक म्यूजिशियन जस्ट नहीं था, वो सोशल वर्कर था एंड अबव ऑल ही वाज ए ऑसम ह्यूमन बीइंग। मेरा भी उसका म्यूज़िक के थ्रू से ही पहले जान पहचान हुआ था। हम लोग एक साथ भी बजाए हैं शोज़, लेकिन उसके बाद जब उसके साथ जान पहचान हुआ देन मतलब बहुत अच्छा समय बिताया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि his contribution to music through his different projects, you know, पहले बैंड था उसका एक्सक्रूशिएटर बोल के, तो वो कैसेट पे मिलता था हम लोग का उसका, एंड वो इतना पॉपुलर हुआ। सो अभी उसका डेड बॉडी भी लेके जा रहा है, लास्ट जर्नी। सो दैट इज द लास्ट जर्नी उसका। तो विद एक्सक्रूशिएटर, विद जम्बिली, विद एबायोजेनेसिस ना, एंड उसका अलग अलग प्रोजेक्ट्स। तो आई जस्ट वांट टू से कि मतलब ही इज ए प्राइड ऑफ नॉट जस्ट कार्बी आंगलोंग बट होल ऑफ आसाम ऑल्सो एंड होल ऑफ इंडिया, बिकॉज वो हम लोग को देश को रिप्रेजेंट करके बाहर भी जाके बजाया है। बहुत कम लोग ऐसा किया है, और बहुत कम लोग होता है कि ज़िंदगी में मरने के बाद भी ऐसा छोड़ के जाता है। बट डेनियल विल स्टिल बी अलाइव, वो ज़िंदा रहेगा। डेनियल एंगटी का काम का थ्रू से ज़िंदा रहेगा। उसका जो गाना छोड़ के गया है, उसका म्यूज़िक, उसका आर्ट छोड़ के गया है, बट मोर इम्पोर्टेंटली उसका जो आदमी के साथ उसका जो कनेक्शन छोड़ के गया है, उसके लिए पीपल विल रिमेंबर हिम ऑलवेज। इसलिए आज हम लोग भी बाहर से आया है, बहुत लोग आया है। अभी हम गुवाहाटी का आदमी को मिला, कहाँ से। दैट शोज़ कि मतलब उसका कनेक्शन इतना दूर तक था, एंड ओनली बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस। सो एक चीज़ बोलता है ना कि अच्छा आदमी जल्दी चला जाता है, तो क्या बोलेगा वो, आज के दिन में तो सच है जैसा लगता है। जो आदमी अच्छा है वही जल्दी चला जाता है। ही इज़ गॉन टू सून, बट आवर मैसेज इज़ डेनियल एंगटी ब्रदर, रॉक इन हेवन। वहाँ तो भी जाके तुम अपना म्यूज़िक का कमाल करो, एंड विल सी यू अप देयर वन डे ऑन द अदर साइड। थैंक यू। Nining dok lo, ini la dengan dia sonson ke donang lang polo. Pansi las alang le kido lang hot itu dina prang lo kitong las ok tunang dam rapel lang alang le pena. Ke la pendet ke ya. Ek din api ni sani yar long phil lo sonson po. First ko nili bisa serem lo. Amat api arjulong lo nilita ada prang bang phil ada. Nase ning dek lo sonson menit talented alang lige shop and dimension film line punon music line sari phale politics anat punon shop and alang li melap lapan alang li friend circle sudah topic lase langsung sono menit ke pete donang lang polo sita kopai lam lo arnam pema neng hang lo menit tomge la mina neng hang ting le pot aja sudah me arnam se menit pangge bi pot arnam se nang thik de menit tomge na mangjok ta dam ke dam jok je mene mane papichot paprang chot to laso panan chot lo se ning duk lo. no nilidum dak alang li non kichitang ar puma bangke municipal board committee long se non mat kivur ponlin lo lapen non
di furong sopi same procession doji dak di furong sopi procession ke dohut pualang li phan ni li chitong lo alang li ke Daniel Engti You pen alang litum 1991 aning kan alang litum 1999 aning kan alang litum di fu golf college long chali rapelo hasuta chudingham bupa chudingham mazila kitab ta dipthipti la nokol kurilo bulote la so alam buta arjuna ona lo Kardom nilimen bidyasing rongpi nili no magani halang so gang bralo sampai hola college life food bang alang li non la anamani pam tang lo Daniel Engti You itu ngacung honai ini tu classmate lo porhirap lo college longke asi who's interesting alang li fan nili non anta cikobir nili ningso nili tu angko cetong polak pelaceng kiwe amasa sodhu college long sampai porhirap achudingham alang li sampai insampi kami achudingham pojo ini professor lecturer principal na therapy apanla ini tu cari rapat tu therapy alang li insampi cool mind achudingham apa sih ke therapy apanla alang li bang goson ni la exam hari tu kami hari cepat tang first bench si patangi engkala book cepon tan pola achudi bhampo kang hukre dhorare theklok ta professor pon lecturer pon ne bahela phan tak 2000 2001 aning kan lo nearly 1999 se nearly metric pass lo tara basa jeng school pen masih dak ma chali rapat le hai alang li ke dak difu kona school pen tong pass nela bang ni ta chini ne sampai hata ke college bang pori rapat lo dak difu government college long ke chali rapat lo pen alang li inut lun sepo lun da lun apen cultural ahin ata doile tum jutang ahin ta ning nang pi apen katu ka everything alang li ni li thang po thai ve ta non ha jong alang li anam ni tam tang lo ni ta manghuak lo ase ni ta ning duk lo ano se alang li phan ni li hin kana hirjume piton lo ano se chong lo me chong lo so acherap me nang ko se ni li hin kana hirjume piton lo non nili fi kalitang Daniel Engti You alang li kichi tang arpum non marke municipal board pen non mangke la town committee labang so angkang di furong supi labang so town committee angkang se alang li phan last journey ate kipaju ipon ate malang li dak sta melang li abarim chairman nang man tang kikia abang phulo se alang li phan man peng chipi la se dak pula tanta inkir lablo la se non bangke la nilipi bangke la bangso truck along si la bangso karbi along Thomas Council transport along si alang li phan ke chitang arpum dak alang li phan ke last ke chipadi la bangso journey lo la hello alang li phan mira lek pen ka du we pen la lai tha ya donara patum jirpo jipi tum do ans tame mena gari motor pen nason procession alang litum deng pon lo la pen ladang municipal board ka du yang kang pen pati pit pon lab lo pulut alang litum dak taralang so dak si alang li phan moidam pi pon po la lo nil pi an gala jirpo jipi tum an don rap tum pen akiloving dima sau pen chenglo Guwahati rong supi pen Nagaland pen chenglok Manipur pen saminang chitong nundo alang litum la folk museum folk fusion la bangso music la bangso culture ka paching thurhut alang li pen nang kapre ka khai tum pen alang li kachirap do la nutin mes tame nutin la khai culture pen kachirap do mase alang li phan kai ke mata si aning ke the mate alang li phan pini ke chi ni pu hok pon se alang li phan last journey mate kachibidai phan mikri meklang pen alang li saminang chitong nundo la neli pi an ke la gari motor che jeng mangke la lo alang li phan la last journey na chepadi dum hase alang li tum ta hello wing pen na chitong nundo